Voda se dakle podrazumijeva osnovnim preduslovom za život bilo kojeg čovjeka. Ona se također podrazumijeva nekako najzastupljenijom, odnosno najbitnijom tvari u građi bilo kojeg živog bića. Sada, dakle, 71% površine ove planete zapravo prekriva voda. Međutim, kada mi pogledamo taj postotak malo bolje, shvatit ćemo da 96,5% vode otpada na slanu vodu. Slana voda nije ispravna za konzumaciju, ona se nalazi dakle u morima i okeanima, dok samo 2,5% vode otpada na slatke vode koje su zapravo ispravne za konzumaciju. Sada, 98,8% slatkih voda se zapravo nalazi u ledu ili u podzemnim vodama, dakle u mjestima koja nisu baš dostupna nama, a manje od 0,3% slatkih voda se zapravo nalazi na mjestima koja su nama nekako dostupna, odnosno nalaze se u rijekama ili u slatkovodnim jezerima i upravo se ovaj postotak najčešće koristi za snabdijevanje ljudi vodom. Sada, pošto problem kontaminacije vodenih sistema u posljednje vrijeme nekako postaje sve češći, upravo se ovaj postotak nalazi nekako najviše pogođenim od strane raznih kontaminacija i to se zapravo smatra nekako najvećim, odnosno jedinim razlogom zašto se pitka voda danas smatra blagom. To je zato jer je vrlo malo ima. Većina rijeka, naročito u zemljama koje se smatraju razvijenim zemljama svijeta, one su prepune raznim štetnim supstancama, raznim teškim metalima i ostalim materijama koje su štetne i koje samim time tu vodu pretvaraju u vodu koja više nije ispravna za konzumaciju. Što se tiče kantona Sarajevo, ovaj grad je zapravo kroz svoju historiju nekako najpoznatiji po tome što se unutar ovog grada nalazi veoma velik broj izvora čiste pitke vode. Naravno, u svijetu se ovo smatra potpunom rijetkošću i zbog te neodgovornosti i nebrige za očuvanjem životne sredine, naravno došlo je do zagađenja većine izvora unutar ovog grada. Poznato nam je dakle da imamo oko 1380 vrela izvora pitke vode. Najpoznatiji od tih vrela su vrelo Bosne, o kojem ćemo nekako najviše pričati tokom ove prezentacije. Imamo također vrelo Mošance, željezničko vrelo, vrelo Ljubine. A što se tiče izvora, imamo izvor Krupe, Kradenik, Radavu vodu, Sedrenik, Lađevac, Bijele vode, Kraljevac i tako dalje. Što se tiče izvorišta rijeke Bosne, odnosno vrela Bosne, ovo odredište se nekako smatra najpoznatijim odredištom u gradu Sarajevu. Veliki broj ljudi posjećuje ovo mjesto svakodnevno. Vrelo Bosne je zapravo izvor slatke vode. Ovaj izvor se također koristi za snabdijevanje većine grada Sarajeva i naravno nakon nekog vremena testiranjem vode iz ove rijeke dokazano je da ona u sebi sadrži razne štetne bakterije, te da ova voda naravno nije ispravna za piće. Sada za većinu zagađenja u gradu Sarajevu naravno krivom se smatra upravo ta ljudska neodgovornost i nemar prema okolini. Još jedan vrlo dobar primjer neodgovornosti građana prema rijekama unutar grada Sarajeva je naravno rijeka Miljacka. Ova rijeka se sliva duž našeg grada i ona je sama po sebi izvor slatke vode, odnosno pitke vode. Međutim, zbog njene zagađenosti raznim materijama i bakterijama, naravno ona se smatra neispravnom za piće. Sada, osim tog problema što
Iz kojeg god ugla da pogledate u ovu rijeku, uočit ćete smeće kako pluta u njoj. Dakle, osim problema nemarnosti i neodgovornosti građana, imamo također jedan problem koji se zapravo javlja u skoro svim slučajevima kontaminacije pitke vode, a to je zapravo te otpadne vode. Odnosno, glavni kolektori koji zapravo odvode fekalne materije su zapravo u paralelnom toku ove rijeke. Naravno, taj kanalizacioni sistem nije povezan sa tim glavnim kolektorom i dolazi do curenja fekalnih materija direktno u vode Miljacke. Upravo zbog toga je ova rijeka najviše poznata po tom svom, u najmanju ruku, neobičnom mirisu i njene smeđe boje. Ova se rijeka također stalno snabdijeva rastvorenim kiseonikom koji bi trebao da pomaže u raščišćavanju bilo koje vrste kontaminacije, međutim nekad zbog te velike količine štetnih materija koje su prisutne u toj vodi, ni taj rastvoreni kisik, odnosno kiseonik nije dovoljan. Opet se vraćamo na vrelo Bosne, odnosno na zagađenost vrela Bosne. Ovaj problem zagađenosti vrela Bosne postaje sve ozbiljniji problem koji bi konačno trebalo shvatiti krajnje ozbiljnim, upravo zbog te činjenice da se ovaj izvor koristi za snabdijevanje većine područja kantona Sarajevo. Dakle, već godinama se smatra da je zapravo nekako glavni uzročnik tih zagađenja na vrelu Bosne da su to otpadne vode, odnosno fekalije za koje se smatraju da dolaze iz otpadnih voda bjelašničkih apartmana i objekata koji se grade u podnožju planine Igman. Mogućnost trovanja vode tim opasnim mikroorganizmima koji su naravno otporni na tretman hlorom predstavljaju jako veliku prijetnju zato što upravo ovakve bakterije, odnosno ove vrste bakterija koje se prouzrokuju tim zagađenjem fekalijama mogu naravno prouzrokovati epidemije. Kao alat u borbi protiv kontaminacije vode stvoren je pojam vodozaštitne zone. Dakle, prostor u kojem se nalazi slatka voda, odnosno neki izvor koji se zapravo koristi za snabdijevanje određenog područja se naziva vodozaštitnom zonom. Sada unutar ovih prostora, odnosno unutar te zone, se sprovode, odnosno trebale bi se sprovoditi određene mjere kontrole, postoje razne zabrane i zaštite od gotovo svih djelatnosti koje bi mogle izazvati pa i najmanje nekako zagađenje te vode. Što se tiče vodozaštitne zone u kantonu Sarajevo, ona je zapravo definisana 1987. godine. Na ovom slajdu također imamo sliku na kojoj se jasno može vidjeti ta zona. Ona je označena plavim vertikalnim linijama. Što se tiče kontaminacije na ovim prostorima, ona najčešće nastaje zbog nezakonite gradnje. Imamo primjer gdje se na području Stojčevca, odnosno prostora koji se nalazi unutar vodozaštitne zone, na ovom prostoru se nezakonito izgradila naselja i naravno upravo na ovom području je došlo do znatne promjene kvalitete vode. Vodozaštitna zona je podijeljena u 4 zone, odnosno 4 pojasa. I sada postoji jedan pravilnik, svaki od tih pojasa postoji određena pravila za svaki od tih pojasa koja nekako određuju upravo ono što se smije, a što se ne smije raditi. Recimo sada da li se u tom nekom pojasu vodozaštitne zone, da li se tu može izgraditi neki objekat ili da li se upravo na tom području neko smije baviti poljoprivredom. Recimo prva zona
to je zapravo pojas koji se otprilike nalazi odmah oko izvorišta i recimo ovaj pojas je u potpunosti zagrađen ogradom i unutar ovog pojasa se postoje veoma stroge mjere i pravila, dakle niko ne smije ući unutar ovog područja. Druga zona je također poprilično stroga, unutar nje se ne smije se izgraditi nikakvi objekti, te unutar ovog područja ne smije postojati dakle nikakav kanalizacioni sistem. Dok po planu da se smanji vodozaštitna zona, prostor koji obuhvata 3. i 4. zonu je upravo prema novom pravilniku koji je izašao 2012. godine znatno smanjen. Dakle, na narednom slajdu imamo sliku na kojoj možemo uočiti hidrološka obilježja vodozaštitnih zona. Sada na ovoj slici možemo primijetiti hidrogeološka obilježja Federacije Bosne i Hercegovine prije i poslije novog pravilnika koji je izašao 2012. godine. Imamo hidrogeološka obilježja Hrvatske, Srbije i kao primjer imamo hidrogeološka obilježja Velike Britanije. Sada odmah pri posmatranju ove slike mi možemo zapravo uočiti koliko je Sarajevska vodozaštitna zona u potpunosti drugačija od recimo nekih zemalja koje su navedene u tabeli. Naravno, za primjer, kao što sam već rekla, imamo Veliku Britaniju koja naravno po ovim specifikacijama nema ni približno iste hidrogeološke uvjete. Sada, dakle, spomenula sam već taj novi pravilnik. 2012. godine Federalno ministarstvo za vodoprivredu i poljoprivredu bez ikakve javne rasprave donosi jedan novi federalni pravilnik u kojem su te granice 2. i 3. pojasa vodozaštitne zone za nekoliko puta smanjene u odnosu na odredbe prethodnog pravilnika, što je naravno u potpunosti različito od granica koje su navedene recimo u sličnim pravilnicima koji su na snazi u zemljama regiona i Evropske unije. Naravno, i pored ostalih problema koji doprinose kontaminaciji pitke vode u kantonu Sarajevo, imamo upravo ovaj problem smanjenja vodozaštitne zone koji bi nas nekako najviše trebao zabrinuti, zato jer upravo primjenom ovog novog pravilnika koji je izašao 2012. godine može doći do vrlo loših, skoro i nepovratnih posljedica po kvalitet vode koju mi svakodnevno konzumiramo. Dakle, postoje 3 ključna faktora koja su većinom uzročnici većine kontaminacija izvora u kantonu Sarajevo. To su dakle izgradnja objekata, odnosno nezakonita izgradnja objekata, dalje izgradnja objekata na vodozaštitnoj zoni i neplanska, odnosno nezakonita sječa šume. Vrlo često se susrećemo upravo sa ovim problemom nezakonite sječe šuma. Recimo, iako se radi o vodozaštitnim zonama u kojima su pravila jasno određena i eksploatacija šume je veoma strogo zabranjena, nadležni nekako ne obraćaju mnogo pažnje na ovaj problem i ne poduzimaju bilo kakve aktivnosti da bi spriječili ovaj problem. Ovaj problem se vrlo često javlja u manjim naseljima i zatim u tim dijelovima grada dolazi do vrlo čestih redukcija. Dakle, pri sječi šume se glavni problem je nekako to ispuštanje hemikalija u izvorište što dovodi do zamućivanja vode. Zatim imamo još jedan problem, naravno pri izvlačenju tih drveća, to drveće se obično izvlači uz pomoć životinja za vuču. Zatim se i velike količine fekalija također odlažu u blizini izvorišta i one dolaze u kontakt sa izvorima pitke vode. Naravno, takva voda se ne može puštati stanovnicima.
Što se tiče zakona o vodama koje sam ja izdvojila, njih neću mnogo objašnjavati. Mislim, smatram da su dovoljno jednostavna da bi se razumjela. Dakle, imamo članak 59. Odlaganje i deponiranje opasnih materija ili otpada. Zabranjeno je proizvoditi, rukovati, čuvati i odlagati opasne materije i otpad na vodama i vodenome dobru. Zatim imamo članak 66. Područje zaštite izvorišta vode za piće. Područje na kojem se nalazi izvorište vode koja se po količini i kvaliteti može koristiti ili se koristiti za javnu vodoopskrbu mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih utjecaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izašnost izvorišta. I imamo članak 75. Obaveze i ograničenja za aktivnosti u osjetljivim područjima. U osjetljivom području ograničavaju se ili zabranjuju aktivnosti koje mogu ugroziti kvantitativno ili kvalitativno stanje vode. Također sam izdvojila još 3 zakona koje se zapravo odnose na ta 3 ključna faktora koja se smatraju glavnim uzročnicima kontaminacije pitke vode u Sarajevu, a to jeste da je zabranjena bilo koja vrsta djelatnosti koja bi mogla na bilo koji način ugroziti kvalitetu pitke vode. Također da je zabranjeno sjeći, a i saditi drveće ili grmlje unutar vodozaštitnih područja i da je unutar vodozaštitnih područja također zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova u blizini izvorišta.